maupun ha East Khasi Hills. Bat ula IT ru ya kishiti mangtingka na kijing sio bailut ksan sha ki bahiyeng basem jong ki dokot long yeng ki blaklat no ha kijing toa kendo. Hadangar usangma ulai yakren bat yaslok bat kinong song snong. Bat ula pentep ru ba ka sorkar kan sapet bat penbet no kamkloy ban penbiang ya ka boarding electric bat ki mobile network. Ki kubor badang syok lum dangshan kila pentep ba hadu mentakasngi. Kendai spa arp kendai tli ki snong rit kila syak tak jur hapo ke jela Meghalaya. Kabala shimru ya ka jing im jong lai pusau ngut ki brio. Da ki pautli ki surok ki yeng ki sem ki dukan ki skul bat ki jing king kila julor lut ha ka jing ther ulap ba lapsan. There has been a lot of damage, but here mostly the damage has been to the roads and infrastructure, and now there's a disconnectivity between villages, and so we have a huge challenge now to bring that back. So we have just come here with the Honorable MLA and other officials from PWD to see the situation, monitor it, and to immediately rectify it so that we can bring back the entire life to normalcy out here. So we will do what we can, and we have urged PWD to take immediate action so that the bridge can be restored at the earliest, so that people can have the necessary connectivity. Ha ka jingyelang bat kilat patai khubor menta kasngi balakot penlong da ki he ki han jong katanat yadari ka sorkar pedeng kelawat lat ban penbet no ya ki katu kat ni ki khana hamsaya bat ki jing sngo artatin ki bla pau perthai ha ka bay bat kani ka scheme Lieutenant General Anil Puri ubadai additional secretary jong katanat military affairs ulo ong ba kani ka scheme kadai ka jing penbet penbiang ka bapura ya ki lightly ki jing e ka ba khampau balaya kendu da ki kinun chipai jongkari Lieutenant General Puri ula ong ba kani ka scheme ka thmu ban penrung ya ki dor khmat ki badang kham samla hapo ka kinhun chipai ban kintiu khambun shu shu ya ki briu ki ba kham tebet ha ka liang ki kor ki bor ba pher hapo ki kinhun chipai bat ban pentiknaru ba ki kinhun chipai jongkari kilong ki balakre lupa na kabenta kalawai. Katanat Arts and Culture kala perkhat menta ban penyeng ya udurmot uba shirnyeng jong unong yale lait luot uba na kejala Meghalaya utirot sing hanong ba Dhaka hapo ka yeng embassy jong kari India. Haba pentip syapang kani Menteri uba deikmi ya Katanat Arts and Culture uba Sanbor Sulai. Ulo ong ba unsatho shiti sya ka embassy jong kari India hanong ba Dhaka. But she seen baladep penbet ya ka Jaka bat hadin bakila yo ru ya kajing ai jingbet na katanat ki kambari jongkari India un salet mi hidaladi haringkat bat ki bahing basam jong utirot sing ban let jurep ya kajaka kumbanchu pin kan mau hangni ka sarkar jala Meghalaya dangshan kala rai ban penyeng ya ki durmot bashirnyeng briu jong ki laingut ki nongile lait luet ki bapau nam tam utirot sing upatagon sangma bat ukyang nongba ha State Central Library hanongba Shillong kajinglut banshna ban penyeng ya kini ki lightly ki durmat la antat bakan long kumba lai paulak tingka AA. Ngitan artli ki cultural center. Kawai kadi kabala kamrim. Bat kawai kabari wat mai. Te immediately la rai ru gin ai yang sa kawai ka dihulentan na kaliang jonga. Bakin identify. Hey bakin ai. La kabarim ne albat mai. Te kata de gawai ka bangar sapa no bidan dia ka diule tar ka bakin aino kinai aino kan official identification ya ka jaka te ndala de dang tu kamod gin sara pada ka ka second step pat gin sara pada ka sapo u ya ka DPR Dr. J.C. Shankar Ji Union Minister of External Affairs. Ban rakhe kerpang ya kasni rakhe International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lane kasni yakun persya yakidrok ki pulit ka East Khasi Hills haringkat kajing trilang bat ka seng Tremon ngobha ka tulba. Kila penlong ya kajing yat ba da ki tuk kabalas dang na ka ISBT Maulai Shafai Brigade. Ya kini kajing yat ba la kawe lama da SP ka East Khasi Hills
uba Sylvester nong tenger na ISBT Maulai bat haba ai jingkran hak ni kesngi uba nong tenger ula ai kublai kerpang ya keseng tulba kabla penlong ya kini kejingyat pajba daki tuk banwanra ya kejingtip persya ya kejing don kambakla ya udrok bat kejing khai bean bat ula kenturu ya ki samla bakim dei ban ngop dalelai ru ha ki shrip jong udrok namar bakam kta tang yu wei ubriu henrei ka kta ru ya ka longing longsem say no to drugs and create awareness and help those people who are already indulged in all activities, so that there are many rehabilitation centers in Shillong and all the across the Meghalaya. Drugs are not only destroy the person but entire family is being destroyed. Ngit kam bakani kam Shillong tang karong phong ne bat bedep ya program ndai ka dandu ka jingmun bat rak ting hong nadu tolong ya ka jing sniu ko baminu drugs ngong bau drugs udai nong shun bakram tam ya ke em lang salang upen chat ya ki ying ki long ying long sem upen kala nong tu ya ki na balului tang ban yo the drugs bangong husia pai ta na ka jingma jong drugs ka sarkar jela lingba ka World Bank kelamang palat khandai phupra klur tingka na kabenta ban maramot bat pinbha ya ka surok na nongston shamau et kabadon kumba laipusan kilometer henrei kani ka project kabala bay tingka da ka World Bank ka kot tang kumba 8 kilometer la ban chukdo bahaswa ya kani kinong song shnong jong kani ka thain bat ki seng bhalang kilapin pau ya ka jing sngo khia bat ka jing persha ya ka sarkar halor ka jing bam shim khia jong ka sarkar ban pinbha ya kani ka surok menta ka sngi kinong song shnong kilapin pau ya ka jing yero ya ka sarkar khamtam ya u MLA ka thain uba jigur murthong halor ka jing wanra ya kani ka project ki pajba jong mau ire berkoi nega surok kadai ga intermediate road ka sanction kadai khandai pupratam khandai puprakrul tam ke ga yu ka funding kayo na po ka World Bank hadin bala yo ya ka work order nakaling jungar ngan persanghi ban ong ki kontraktor ban persangkat bala ban step ya ka kam nakaliang jungi kum kinong sang ni kwa bala kum ka sarkar kada ban thai khmat kini kor bangi ikwa baka kum kan lek khamploi kan ba ngin yo lam kum kuwei kidong pitan ya kan ka surok kan ne ga jinga ga bangi ya kunu berserta gamut bakit nang pang lama itu hadu biasa hostar mut masang ya bro te kam nang jinga kata nia be kam be jam lu kamut du kali du selanti nambai jing snu yang surok tengil angnut ikni dam menu da post nam ni angnut banyo soglong la rakhi ya ka International Day of Yoga ka bapra minta kasngi Menteri rang badu ka ri India Narendra Modi ulalam khmat ya ka jingrakhi ya ka yoga ha ka Heritage City of Mysuru ha Karnataka hakni kasngi ula ong ba ka yoga kamdei tang na kabenta ka India marwai henrei na kabenta baro ki jat benriu ulapin pau ba ka yoga kamdei tang na kabenta shimet henrei ka wanra jingsuk ha ka perthai shitlup ha Meghalaya ya ka jingrakhi la lam khmat du menteri khana ka sarkar pedeng ubakmi ya ka tanat Minority and Tribal Affairs u John Barla ubalai shim benta ha ka jingyalang kabla penlong ha ka school ba North Eastern Hill University ya kabla penlong da ka jingyasnok tilang jong ka tanat Minority Affairs and Ministry of Ayush jong ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya hakni ka program lawan ru ban yashim benta da menteri ka sarkar jela u GM Sangma la penlong ru ya ka jingrakhi ha East Khasi Hills da ka Border Roads Organization kum ka jingyasnok tilang hakni ka jingrakhi का ऑफिस जंग का CGM के लिए योग है मानवता की तीसरी तरक्की मानव प्रेम दया और चरित्र और कारण का प्रतीक है मानवता एक गुण है और इसे योग शिक्षा के हिस्से से रूप में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसा समय पर मनाया जा रहा है जब हम भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी मना रहे हैं This is such a significant day for me as an Indian. It gives me so much pride
मुझे इतना गर्व महसूस होता है आज कि आज योगा जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है आज पूरे विश्व में एक इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है एंड दिस इज इंडीड अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी more than anything else as an Indian to witness such kind of an event. Mentapat inpet ya kajilang juman kesunmeneng ha Shillong. Kajing shet kalong R degree Celsius bat kajing kriat kalong kat nyaw point lai degree Celsius. Kajing skam kawaw kalong nyaw kendai na kasispa akpor menstep bat prapusaw na kasispa akpor janmit. Kajing hap slab kalong 0.pra millimeter. Kalak bendan kajing hap slab haki babun ki jaka. Sa shisin pat ipin kan mau biang yapi baya kani ka kubor ka jongi. Pila urban pet life ha ke YouTube channel jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut in pet biang saisien ya kimat kiba kongsan. Lejngo Menteri Rangba Kajala Meghalaya u Konrad K Sangma ya ki jingjulor na kadaw jong uslab. IT ya ki shiti siu bai luksan. An penbet ka skim agnipat ya bontli ki jing ha ka bayadai pat ka jing penthmai ya katnat sipai jong kari ong katnat yadari. An penyeng katnat arts and culture ya udurmot jong unong ele lak luit na jela Meghalaya u Tirot Singh Hadaka. Pat laraki ya ke International Day of Yoga ka bapra hakeleng ka perthai menta kasngi. Yalam Menteri ka Sarkar Pedeng u John Barla ya ke jing rakhi yoga hanong ba Shillong. Ti perlok katung ila poisha ka bakut jong kini katup kebor jengi menta ka janmit hadup na siya mengbat pila syai kasngi kublai pi baro. किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है